na me wuru mo na me me wusu akata wo wo ben me amen so me ben o tie bra so sa me do ye adwuma oba wo me ba ponsa akoko be ma wo krokro na obenyini no so wo be bon ayesimu hey bi be hia ne do wa nra hari chai bi be hia ne do wa ye wo bra me ma ye tosu mieli every me yo me ya juma wo mai ga na wa sa you ever done one man no me ya me na fa ni no mu de na ye juma da wo sa ni bai wo ye mu bi wa ba se bri ya si ma ba wa ba sa me la ba ko ni ma se no na na bi je ma sa na me ka ka sa me ma ye wu di bo kase ma ye wu di bo kase me do to ni me do me kase me do to ni me wa ni kase me ba wa ba te ma wa ni kase akodi ni dis bo ah na yo sa me nya me na free wa fa Jesus ni me ni re ni me ki nante ne bumi ewura ne medom fa medom ya da ne kase atirase e fa ma bro konkunu adnante eno nya kane wo nim na enti wo bia isro adumadi enti ne wa pampam foforo do mra to nyina sawu ma ye wo disia e ba ma ye wo disia e ba ma ye wo disia e fa nda na sana ko wa ye mre ala pa da wi me dum ni bia Maria 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 sapon me sapon atia pon me ba no pa bia chini asa wo ka afro na meyi mi timu pa akere enna makale wo kase na me de wagira me pono enwo sra me pono me do ba yi adwuma na me de wo betu afansu kase akodi bi ntumi obi nsobi ntia wo do bi nsobi ntia me nso wa wa ye me ni wadwuma no mepem akonto no obekọ obo no sonko sikano bele ba ma adwuma na wo pa de ko de ama me bi wa ya de ni asara apro eno na mi na me pa yi me dom to ne mo ka mo na mo nyo sorry e ma me awurade na me nam saa so me sika no my Ghana na me wo gurubo ni nyina afiri ho na sama bofo mo mo gina my Ghana obone fo ni video waso na me tu me su me yi afiri ho ensro na me nem wo ho kopi bia sie ni me ni onyam ehwe put your hands together for Jesus. Come on, put your hands